Khowai Padmabil Twihaching ADC Village ni Tulabari Amchaio Kwtalkhe Swnamjak Tongmani Lamani Samung humung visit Khlainani Thangkha Padmabil RD block ni chairman eba Kwcham MLA Prashanta Debbarma Padmabil block ni BDO Amit Jamatia Khowai RD ni SDO Maheshwar Debbarma RD department ni architect Debashish Debbarma Akosong Aslo Lamani Samungno seri nekolmani yagla amsini lukorok shalekha koklam abani yaglo kokma thumnaruni beskango kok sanani thangai korok sadong shaka kudongma zararome a amsini lama hamyak laijak tongmani paithoga a lama Kwtalkhe Swnamjaknani thangui tongo hanai balakhe hambai tini Padmabil RD block ni under ni Twihaching ADC village ni Tulabari unconnected je para tongmani o para o Chini agin ismina wan sogma tongo je oro chung bahai ke road connected khaiman aun bagi chung oro chini o parao chung road connected khainan bagi sai tongma bai tak sujara chung motamuti o position o sokai mankha ei chung tini visit sokai ga chini executive sab tarpore chini SDO sab tarpore chini block ni block adhikarik te ani kolik vice chairman soho oro chini duijon tinjona technical assistant engineer of tongbayo tini phaimani uddesho ongkha obosuto omo baisini ongya obono chung tebo kaham khlai agami dino jodi chung blacktop khlainan thangkhe lama tekisa ma warnai tarpore parasetting haro kaklai thamano protect khlaina bagai kasuna bagai oborokno ekta idea nainani bagai chungno tini chini sub division district ni torof theke chungno jora ro paika bishesh khlai ang hambai mario chini executive sir no তারপরে চিনি SDO সাহেব বরকবো যথা কক রিমানি মতেনো টাইম টু টাইম ফাইয়াকৈ जों ভিজিট ফাইকা जों आसा खालायो আগেও যেভাবে ও পারা ডিপ্রাই টুং তমানি বরক গাড়ি গুড়া বাইসাইকেল কোনো জায়গাও ফানো বরক ত্লাঙ্গি থাংমাই আং তমানি আবনো जों তাবক খালাই রিনানি থাং দङ আবন বাগै আগামী দিনে হয়তো কয়েক বছরনি বিসিঙ্গ ও লামানো जों PWD থানে হ্যান্ডওভার খাইনাই তারপরে অম হাইখাই PWD রকম বিসিংতে আরডিনি বিসিংতে ও লামানো जों তৈবো develop khai langani bagai tini जों visit khailaya Khowai ni shime biplomni kokthum sini Khorang